gošću Semir Štilić. Semire, slijedi utakmica protiv Kipra, koja je očekivanja? Pa ja se nadam da ćemo ostvariti ono zbog čega smo svi ovdje, a to je naravno pobjeda i odlazak u taj baraž. Naravno, neće to biti nimalo laka utakmica jer i Kiprani isto tako imaju šansi za odlazak u baraž, ali mislim da je kvalitet na našoj strani, ali moramo biti ozbiljni od prve do zadnje minute i potvrditi to. Ti si ovdje, da tako kažem, domaći. Šta nam možeš reći o reprezentaciji Kipra? Ko je najopasniji njihovi redar? Pa ima tu momaka koji sa mnom igraju, čini mi se da je 6 njih pozvao selektor Kipra, da trojica su igrali sad zadnju utakmicu. Opasni su, oni ove kvalifikacije igraju dobro, igraju zajedništvo ih krasi i od prve do zadnje minute bukvalno da izgaraju na terenu. I mislim da su po bokovima dobre igrače, imaju brze, ali naravno mislim da ne trebali da se bojimo njih, trebamo mi da odigramo na našem nivou i potvrditi da smo kvalitetnija reprezentacija. Ono što smo vidjeli u novinama kiparskim danas, najavljuje se pun stadion, karte rasprodane. Kakva nas atmosfera očekuje? Pa sigurno da atmosfera će bit će pakleno, ali mislim da to je dodatni motiv i za nas. Njima je to prvi put, čini mi se da su tako blizu nekog baraža sad i sigurno da je euforija ovdje, ali mi mislim da u našim glavama trebamo da posložimo sve to i da izađemo sutra i da tu utakmicu na najbolji mogući način privedemo kraju.